Kawai ke Jingthoh kala sapriang haki social media na dok menen kasengi ia kaba amsim latiap mana balatho ia kini ke Jingthoh lani madu penmi andai kadan ke Jingthoh hapo CWC and Bengal community bakani ke Jingthoh kalau ma bakam masa hudu kata-kata hak bakala Byrngem ia kini ngiram jaga seng KSU kada dok ban krai kli kata kala Byrngem ru ban siam ia ke Jingem jaga thot jaga KSU kada ke jaga ke bakendu kani ke Jingthoh kala sapriang na dok menen kasengi hak keleng-keleng di social media bat bon ki pat bar kle puli ya kani ke Jingthoh bakila panemjor ya kani ke Byrngem jo kani ki chat bendri ke bamdei setia ki trai muluk khamading kan ode por pat la safeng seki video ki bapen I bakadon ke Jingthang ye ni ki kot balatho Byrngem documentary hagani ke Jingthang ye kani kot ye ka ba macam latiap madu bala thang na ni madu ban kati la yasngau ya ke jeng ye perta long lep KSU long lep jai khasi ba kumju ra yasngau ya ka serba perta long lep HNLC. Long live KSU! Long live HNLC! Long live HNLC! Long live KSU! Long live HNLC! Long live HNLC! Long live HNLC! Long live Briew! Long live KSU! Long live KSU! Long live HNLC! Long live HNLC! Long live KSU! Long live HNLC! Long live KSU! Long live HNLC! Long live HNLC! Long live HNLC! Namarakari! 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 Inde kubur ibarat bangin pak ski bargalan pak university ketak dulu March perang Hurgari March perang Hurgari March perang Hurgari Islam Gazi Islam Rigasi Namarlakari. Namarlakari Islam Namarlakari Islam Namarlakari Islam Namarlakari Islam Namarlakari Islam Haga juga pona kalian kaseng Federation of Khasi Jentia and Garo People kala paramjur ya wei Gopaldi bal kamera de baude General Secretary jang kata ka Kenhon Coordination and Welfare Committee kaseng nasional bhalakan haga baka FKGP kala paramjur ya ka jing kam jong Gopaldi da ka bakno baka di kaseng KSU ka bal sim ya ka jing M jang ki barjalla hapa bhalakan na kalian kaseng FKGP kala mahamjur yo no Briew ba umdi ban musla but umde mantukla dengan kambo di masyana abit yaki Pulit bakin wat yaki Briew kebetulan keti hakani ke jengja kaseng namba ujal sekretari uba LD lingdo kalau mahamjur ru yang nu Briew ba umde ban muslia umde mantuklar pada ban I bet yaki kam yaki Pulit bakin toket yaki Briew kebetulan keti hakani ke jengja bakal ongru pada kaseng gaya pensiat ban mi pajba hakani otarik jong umna yeyong nakaliang jaseng ru kan mi pajba alang Andai nakaliang jong ki Pulit jong ke East Khasiel District mengba Superintendent of Police kalau pentip bahkan di kakot ni ke Jingthoh kabala mi pajba akhir san social media kadai ka syuthok ni ka fake ya ka ba la kentui pajba bakim de banget pada ke cukup poru kini ban tengkan khanamat penep sa ya ka songsok songsan bakim di setiap ban pempriang ya ke Jingthoh ba kom kini namar kawan ra ya ka e ka bom songsok songsan ha ka jallahi barakawai